Illum 15 ta' Novembru. Jiena Beautiful Lady, of course, dejjem. Sunday. Grazzi l-bambin. Nispiċċajt minni mix-xogħol. Kelli ċans indawdi maħbuba tiegħi. ċaħġa. Fidejk. Fidejja, ġifieri il-mikrofon. Illum hija ġurnata unexpected. Fdajt ir-reklomer dejjem fdajtu. Ma nafx xejn ngħidu. Top class kienet. Ġena għal fin-natura ħaġa li. Naraw show. Barra ħana show aħna diġà binna biss. Ma insomma. Daw memories infaċli ma' żmien. Alla naxxi ħajda xi ngħidu. Kemm batejna ġottala. Li ħader farm ta' qabija. Sfidajta. Araw. Iċ-challenge da miftuħa. Ndejna faħħa. Kemm tiżen? 60, 70. 70. U hemma din. Hemma din. 70 jekk ma naqafx nikol sa kliet xurora. Mhux hekk. Ħalulkom. Minaw Christian Stef TV show. Nżalmulkom. Nżalmulkom. Għalli miss. O serruna. Importanti.